أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى على كثرة نعمه وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأصلي وأسلم على من لا رسول بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ini kuku Allah dia kaya dia bertiasa Quran Imam Kanwaya Butanu si Syekh Abdul Nasir na palayatan ng makambutian sa kapabala sa dia bertiasa inidasan ng Allah si may tumalaa mga tiba may tumalaa umigapan ayah buah bakalindilir kita nukupin barang mga eksamin mga tiba na subusuan daw kita. Tetapi laburo nilang kaya ada dalam tundu dunia matai. Tadi aku gagawin na kami istorya kakali sumiat si Haji Abdullah na ayun ini sebenarnya. Dia kapan lagi sirat sa kagaian ka imbeling masubugay niya na biatay ka. Tama na yan na merenang sirat na magari. Ini ang mga tumanita sa Taraka na ako ako'y nalapiyan juga dan magagawin na kaligid ang ipindareno si Kalisa sa Balitaw. Ayan mga naniyan na matagal sa tuwa mama. Matagal sa tuwa mama. Lailay naman ka kumya kita rambiyan na hindi pa nalagyan sa kagaya. Dito ng mga pamilya niya na atau yung na 50-50 na si kanong yan na nabi sa kagaya. At iba-iba juga, nandiyan na nasin, mag-igdor niya. Nandiyan pa niya masa kagaya na imitir ng para. Yan ang isa ba pa, yun yung kapatay na nabagyan ka mag-isa. Ayos ko lang, yan ang pala. Nabagyan ka mag-isa, pero kaya ka lang nakabulin ka, ayaw ka pala, nakata na, betabun ni kapantay, kapatay, dari para dito. Dan malupit. Yan ang isa ba pa, hindi niya ka nalaangka pa kaya siminartan. Isay niya, di mo kita wala ka na yung tanong tulatan. Kilingi ko na yan. Berasan mo Allah Ta'ala di kapagati Junay na ka, makaib mo sa muna mo kapit na siya di. La ilaha illallah. Nabiyang isa na so yung ano yan na Abi Sharif Al-Khuzai na Peter yan juga penatigil ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alinya diteruna saling satau paparatian yang Allah na paparatian yang soal wala mauli falyukrim dhaifahu na sekasa kawanian solicitarian. Jaizatuhu yawmun wa layla. Ayah kambelas yung kasalimutan bisita na nama komar kadundong na belas abisita. Na uriyaw tagului na
belas mana bisita. Wadiyafatu salasata ayyam naso bisita na ayam ati dia na terugui. Andi kategori dia na biya na umabuguri dia na bisita. Oh, ini kira nabiya dengar ka? Nabiya kasanungan mo ka na bisita na tuto. Nabiya dugui na bisita na tuto. Nabiya tanugui na bisita na tuto. Nama patuloy nabiya na so bisita ka window ko tumbili. Ako tadi beli. Oh, dari mana tu? Sikman ko yang mana dia pada mga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na An-Nabi Palutul Rasulullah pantang saja ia diperintah itu lagi ke manusia. Bagi ayah mataan na kepakai makasurga tak surga kan nasi kami apa berita. Na kepakai mambu makan neraka tak asik kami apa berita aja bukan neraka. Oh. Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini pakai sunnah ya. Kami pakai sunnah dia ya siap ini ya Nawas bin Sam'an al-Ansari. Ini saya perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Ya Rasulullah, aku tak bisa kaya mafia dan tu tu lagi kaya marata. Malbir wa mal ism. Aku ni mafia dan tu lagi marata. Di mana yang mana dia nak dituliskan ataman ko kibr namiyo setan mo na belang wala kibr na beri adus dosa kibr. Ha? Ama tatang yusu kibr kaya kibr na belum tunas. Abi biyo ko tuwa sudi na raddul haqq wa belum tunas. Ayah kibr na din ko tuwa di ka terima aku benar. Na bugin ko tuwa kapal ismul taimang kasi ko inibbi wallahu ta'ala lagi ke manusia. Nah gitu kibr. Nah lagi mabugin kaya pakisi ini ya Nawas bin Sam'an ati ya Rasulullah antunay mafia lagu antunay marata. Apa yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti na ayat yang betul sama dia. Al-birru ayat betul sama dia. Nah husnul khuluq. Ayat betul sama dia nama dia apa ramai. Sama betul lah. So sama yang tadi kebetulan sa parang mati. Oh. So kan dia kan nadi kebetulan sa parang mafia. So kapne gaji kinabuto parang mafia simba. Kapag dia adna isu yang amaratay ada. Ha? Maratay parang Naan na ayaw mo na riyan. Nadi magaman, ayaw kurang mo na yung tutuwa. So tiga tabliga muamala, akhlaq, muasara. Mano mo ito? O pa mga tinulitan na ayaw piu-piu na paranay, ayaw piu-piu na mafia kay akhlaq. Ayaw mga akhlaq na mafia kay paparanay. Ha? Na ayat betul sa muamalah mafia kay muamalah na mafia kay kapalipuntan. Ha? Na ayat betul sa mafia muasara na mafia kay kapalipuntan. Di ba gaya araw ko na may begitu kan ito na mafia tali ini mafia tali akhlak, mafia tali muamalah, mafia tali muasara. Sama na insyaallah bukan na tahu sudah. Itu kami. Nah, tingin na ang tulad man ni Marta. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat na
tigil mana ia dusa, ayat betul dusa. Nama harka fi sadrika wa qaribka ayat tadi alaihi nas. Ayat tigil dusa, lagi muta kita tak ka pusuk ka akib apa nana gila anak kau atau kau. Jadi dua dusa. Dan mana lawan kalian tak ada itu. Dan yang mana lawan dari suri dari kita semua tadi untuk di Jakarta ada penggemar kota. Enggak itu. Nah, kali dia mau tak perlu di sini ada kan? Mereka tak punya. Oh, nah ayam ada yang bisa utangnya no, asal tahu. Ini mana dia benar? Itu sih bisa benar. Ini mana dia sih? Kata Haji Junaid. Nah, ayah asal nak dulu bebe namanya. Itu mana dia biasa nak ayah kakak hidup dunia. Nah dia bukan apa ni sama daerah. Itu mana dia? Nak dia adun ambiat tu nak tahu dunia tu berapa bisikan Haji Junaid tu. Nana be ubah kami suatu itu sama. Ayah mana dia dah sekalian mafia. Kata ya soya mana dia nama mau kita kita. Nah, yang mempunyai saya kakak di Junaid ada tidak apa lagi ada. Nah, ini suatu ini sudah diujuk terus. Berarti akan anda betul nak tahu. Akhiran kita kan ada berpunyai lagi tiada. Berarti anda tahu buka bulu kan ada kesudah tadi. Nah, ayat ini kabur nak tahu nasihat kasih. Yang itu dengan dia. Oh. Ayat akhiran lagi kalau nak lagi siapa nasihat. Dia isabah. Ayat mana dia nabi itu punya dosa. Abiyah berkata mahal fi sadrika wa qaribta ayat tali alaihi nas. Itu tak pandang lagi dalam beratur kawiyah. Nah yang mana dia lagi di dosa. Baik, saya kalau dia ke emang parang yang mafia. Saan mana mau nak perkhidmatan orang. Ulit na ayat bukan asatan sehari kiamat. Nasulat sallallahu alaihi wasallam. Ibni kul Allah budak lama perintah bersifat nabi. Asih nak akan apa lebih ni? Nasi mak akan apa lebih ni? Nasi mak apa dari dia apa lebih ni? Nasi kalau makan apa lebih ni? Nasi mak apa lebih ni? Nasi Muhammad nak perlu apa ni? Dari mana video ni? Allahu Akbar. Ino kailangan na ino ka dito. Siya taga na din na lalayo na niyong akapsilawatin niyo po nabi. Kamakatin di sualo ka ng Mauri. Nasanjap silawatan niya sa nabi na maalaman niyo para siya. Nakikilala na. Ako na bumawi na kayo dinota Allahumma salli wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila mana orang kita kan dalam manusia, ini tinggi mana yang asalawatin anda nabi Ali. Oh, nabi itu si Ali, kali itu Ali, napa video nabi. Nabi si Ali, nabi pikir roh, asal Ali. Apa video nabi? Dia sekarang nafsu lawat kamu kan. Bila di mana orang tahayat kamu nabi itu Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biro kasih aku. Nah, di Ali apa dia? Kenapa si Ali? Kenapa suami? Ini kan dia bisa lawat. Oh. Nah, dia na makatin bagi soalo na nabawi na ayaw mo pag asatan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, na antaw uno ni sifat mo na. Asal na para di ko Rasulullah ini sapat. Mga
para ibadat na di mo dinira. Yung imanan ka na sana mo kailangan na yung okumusa. Mabirin sa liyo na taong di ka makadikunin, darawatan. Ha? Sa Diyo ba yan na yan? Ay, manatugod. Nasa ano nga na mori, na ayak ko sa plato namin, nasa Diyo ba yun? Ano nga niya tunay, kaya mapotama? Kaya kita rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, natigin na inna man ahabba ilaykum inna man ahabbakum ilayya wa adnakum minni majlisan fil akhirah ahsanuhum khuluqa wa inna man abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan fil akhirah asa'ukum akhlaqa. Ang kanya tutugay ni hadis. Data number 5. So rawahul Baihaqi. Pwede ko yung ano yan na uli mong kalipat. Na pwede ko yung ano yan na sama. Ina ko yung mga yan ito po hadis. Kita yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na mata-mata na tigyan inna min ahabbakum ilayya. Mata na pedek-pedek sa ayam alam yan na kebebaya-bayaan akan rekan. Pada kebebaya-bayaan rekan sekiranya. Wa adnakum minni majlisan fil akhirah. Nama kating soal wana qawliyati Nabi na adna minkum. Adna minni majlisan yawm al-akhirah. Ayam alam yan na makatili soal wana qawliyati yung pagubaya. Hindi diketahui. Ipagubaya. Kebebayaan ako niyan na makatili soal wana qawliyati yung pagubaya. Ang tawanan natin Nabi ahsanuhum khuluqa. San sa mapiar kami adat. Mapiar kami paramay. San sa mapiar kami paramay. Na ayaw niya na ayaw ko ni pag-ubis ano mo. Sama nito na umapiya kay parang ay mapiya kay anak agdam ka, anak gagong ka, anak kapiti ka, o sa lakaw, na ayaw ka pipigil na makatindi sulalo na mauli, na hindi kita kasulat sa landaw pa rin. Na, iman na Rasulullah, wa inna min abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan fil akhirah asa'ukum akhlaqa. Ibu Rasulullah, ayam analian na mata-mataan pedesat pekerarangit-rangitan rekan sirang. Meaning na ikubuka budak. Pedesat ikubuka budak. Wa adnakum wa ab'adakum minni majlisan fil akhirah. Nalugi kami penbakat tugas anu na mauli. Sama betul. So 13 bini saya way pag-asa. Mana yan na karanitan ng Nabi na makatindig sa ano nga na mauli na di po nitunaw na. Ngayon na kanya abaan. Mana abaan na bidasubaid ang abaan. Mana baid mawatan. Mana abad na biyak ka. Ano? Biyak ka wato. Talang na naman tunay. Ang tawag mo na yun kaya bituin sa abad. Ang iyak ka watawatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ano na mauli na tingin na biya asa hukum akhlaqa. Sa maratan kami parangay na ayarakan pinakamawatan sa luman mo. Ay dapat. Nasama saya mga niya, nalagay na ko sa kanong siyan. Sa kanong beta-beta, napalapalayan ng mga iparanay, na may pipilita isunan sa luman mo. Ay dapat eh. Allahu Akbar. Nah, nisita naman, para dia kalalan na masuk ayo. Nabi sallallahu alaihi wasallam na niyan Nabi yatigin na inna hadha ad-din huwa alladhi irtadaytuhu li nafsi
wala yuslihu illa khaslatani as-sakha wa husnul khuluq. Ya kapna kundi hadis anta pala dinenu dulu. Oh, so Tabarani ya api hadis. Na budi pun ipi dikusa. Ina tadi dikusa kata benda lagi mana so kita dari untuk lakukan. Ya kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na inna hadha ad-din huwa alladhi irtadaytuhu li nafsi. Mata lagi kaya agama, oi, na ayam ada dia lagi dia ka pamanna dia suatun sugidawak. Dia suatun sugidawak. Wala yuslihuhu, na dia kaya agama dan ditebupia. Dia kaya agama dan dipengapas. Tanda dia tahu ya oh. Atigena wala yuslihu. Yai gaya agama na ditebupia. Dipengapia. Wala yuslihu dia gaya agama na dipengapas. Illa khaslatani. Ayah buti guna dia kapengapas sampai agama na misabab sampai ya dua. Nah usok apa dulu mau manusia nama ada undang kaya dua dan dia nak berkepas. Apa yang tadi magal kematuan ini? Nanti beliau lagi lihat buti mana Nabi. Aja kayak ibu Rasulullah buti mana apa berminakan? Nak ayam makna dia Daudi yang maha dilukutau naga agamanian. So agamanian nama binasa. So agamanian nama berubah. So agamanian nak yumpaubu. Atau orang lagi lihat ini. Dia as-sakha'u wa husnul khuluqi. Ayat ini dan bukti mana kailangan nama pada mengutau bagi tiga tujuh orang ini dapat dengaruna as-sakha maka mengutau karena sifat as-sakha yang adalah sakha nama ginawa. Dia kata ada kena mana nama ginawa, kena mana nama ginawa, kena mana nama ginawa. Maginawa nak ginawa, maginawa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafas an mu'min qurbatan min qurabid dunia. Nah yo talapas ada gitu ya agino oh sabu satau ayam ananian nanu agenian no agenian sutau kumargen apel kumangaru di dunia napakan do agen wallah kudawan no margen sarari kiamat. Sesili Allah. Nah dia mau kayak mana dia nak kian luar gila aku tahu. Kian luar gila aku tahu kau pernah berimannya. Oh ayo. Nah beda dengan Allah. Saya yang beda dia dong. Nah satu sabar kita sehari kiamat. Nah kedua bin motor. Ini. Atau lo ni atau ni bapak pikir saya gigi mana nafasa. Dua bin berarti na example dia lupa mau. Oh apa mana lagi muta kudu ambil tadi berarti ada nama kota kau mau nah ya pas lagi dah siapa tuh nanti yang mau makan nanti ibi dia nak berjadi sekali ini berarti nanti tasapto jadi itu dari wajar oh ya betul tu kita dia wajar apa nak bikin dengan sabuan bikin dengan sanugal lagi timan nafas al-mu'min qurbatan min qurabid dunia nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala muhsinin ya Rasulullah wa man yassara ala muhsinin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah nasabtau ayassara bagaimana yassara dia kaya mga ketemu kaya duti man anak-anak ibu akan duti man anak-anak ibu kita no nah isa ipendeli ng mga kawadiran papakay suka kamu papiya kaya na isa kukuha niya na rin lagi magkakatero nabi kaasar o wala tuasir bubagi niya na ito rin mana kaasar wala tuasir na pakalupo din iwa ginawa niyo sa dito pagkaroon niyo na niya po ito rin ta'assaru wala tu'assir
gena. Ayun. Example nito pa mo, pamakapanggulay, nakatawa na ka niya, kalau dito ko yan, nagtingkap niya, tatigatan mo niya ko na, pero ano na, natignan niya, walang taasal. Taasal. Tingnan mo ka niya mo. Ginawa. Taasal na, pakaluming ka, ginawa ka, wala to asal na, tingnan mo ka niya ginawa. Api ya sisa Quran di akhir natigena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat kabe ya kan wallah nabi kalau dunia kan dirkanu di kabe ya wallah subhanahu wa ta'ala. Wala junaha alaikum an taksuru min salah idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru min salah. Irat itu nabi tibu Allah Taala anak semua ni orang awak tanengin nabi bisa ni asal patarakat bakalan duit ni karana. Dia bisa ni asal patarakat bakalan duit ni kau rakat dah tipu pada pusat mana waktu enggak itu tak dia ayat kita wala yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr ayat kabeh wala kalau lebih jika banyak Allah berkanu, kalau dibilang di rumah sama sahabat, ayah apa pangeran na roti, kayak na para juga kau jangan dulu bakal sayur, dulu bakal sabiki, dulu bakal pencakuan, tangan na, dulu bakal pencakara, di gue mana na taas asiru wala tu asiru, budak wang dia nana kuala ka, arina nama budak arina nana ada pada mga sahabat yang yang kayunya suator si kuya mana yang ada anuan dari upi kayunya atau dari ini dari dia na dia betul arina nada maka pira kami betul sekali kinuan yang mungkin dia untuk anuan oh kada tuan ada ikan dia penakara aku ini sama tidak kawan atau naik dia menari itu, nah rianti ang bulan naman na pila kami terus na kinuan niya na sumiyong mga hotel na pero ikin mga hotel. Oh, naik dia isutan. Oh, ano mo lang beraan na berabudi kita ini ako kasapang sa manay. Ano lagi mga dadapan. Oh, ya tangkal ko ako sa manay. Ayat na kami na tunjukan lokal. Aduh durian apa? Mana dia dah berdiri gitu kan? Kayak berdiri nah, sabi dia berada orang yang mau berbeda berada orang misikat nasi pisu suat semua iya. Tapi dia tertakar. Nama nanti dia dah ada maju apa enggak? Orang kita dah video tidak satu pernah. Kenapa tadi lalu tu? Baik. Ayatnya ambil Nabi akan terbukti agama na as-sakha wa husnul khuluq. Maginawa ka na magkaya para. Ini ko pa kapinduro. Dapat na isa tuwari. Maginawa ang bumapay para na. Kayo na na maginawa ang na bumapay para na. Ada ka to? Ana maginawa ang na bumapay para na. Na, ano ba na mapay para na yan? Hindi na mapatuti. Ikan yang berguna, dia bukan yang dia adalah luka jauh, terus. Baik, dia mati perdiu. Nara bikin dunia ni nak esok. Oh, nah apa dia nak buat? Oh, kau sibuk, masih pakai sudah ni kamu. Nanti orang turun kamu. Ada kan? Abang nak kau, ada mana itu dulu kepresiden nak pilih kalau na ano ko na sundo na pero ko na paakala niyo sila na pero sa wala nila tutulong na ko. Sama nito na niya kada igino na diyan niya may nagbukuan. Gumawan. Sama nito na dito mga bilang. Oy, ada mapay para nai. Ado gulo niya, iba boleh gulo. Anak ko to. Parang niya KPP edit lagi makasisingad na dia dari itu kepada biar karang menggolani begini. Oh, Allahu Akbar.
Namanya KPP ada tatingin adu biar pun nak natingin mana nadu terlopor nada di pemaka kena sauma. Niam mata natingin mana yang dia pun nak. Maka isak pun natingin maka apa ini marabun. Nato na mana besok katakan. Nah ino ko nibi hidup makatua. Dek makatua. Nah yang mana dia nama terhubung dia dia kata ada satima. Wih dan dia habis dia tak mendengar kata dia pun. Oh, nama dia itu berbeda. Nah ada mana dia tetap explain nak terkadang. Ada mana dia kalau lagi dulu. Nah di oke parahnya. Oh, detail ini dia kan ibu rata. Assalamualaikum. Umi. Si guru sama lagi tu, tiruan dia sama dia. Nak apa sudin dia nak kawinan dia. Oh, ayo kasih ni suka di bagian apa dia. Nanti pai pasti ada. Apa tak usah sila. Oh, ya kawinan dia. Oh, dia masih mana dia nak beli nak dia pernah dia tiruan atau pun dah bohong. Sama tu nak lihat kalau ada itu nak orang beli. Parah yang nari dia. Nak aku nak beli agama. Nak ayah mapi ayah agama. Nak ada kayak judo plus mafia kayak lagi tak sudah kenapa terbang aja pada nak rumah ini dia gaya tidak akan dibuat dia maka dia akan orang budaya kemana besar yang kita butuhkan di Buraidah. Oh, namanya dia itu Israel. Kenapa begitu orang dia bukan juga jadi dia pakai mata sehingga berlaku politis yang depannya yang disatukan juga. Nah minggu dia kena mekanik juga ini di pangan itu lagi gaya Saudi ini ada dia ada di pinggirnya loh. Oh, saya mana dia dah sudah saja setong saja nggak diperlukan dia jadi dia buat. Lagi di terun agapi para lain adu penagihunian. Namanya apa anak ada yang bertanuna kenapa sekarang benar lagi kita ada bertanu. Nah ayah dia kita dengan dimentai yang dibuat nak tahu. Oh. Ini nak dimentai yang dibuat nak tahu. Agian kaya dia langkam, agian kaya umpumanir arangga. Nah ayah waktu waktu api ada kuncung ingin. Nah pisi larang nak tunakan nak arangga berpakai semua biru. Langsung nanggung. Nah anu datang dia kata dia nak aku nak dia. Dia kan itu deh. Nah ada nama nggak tahu. Abi ini tahu dia lalu ini. Nah umat Sabtu, umat akad, nak monitor dia. Nah ini kamu monitoran dia, nak rekod dia, nak berada di program, nak ayam anak dia, nak ia perlu dia bukan dia. Nah anak dia kan berada di bedai. Nah dia kalau kesukaannya itu kan dia betul nanti dia tahu. Nah pibra mengira, nah yang ini nyerang nanti. Oh, beli dia mati di mana ini? Tadi yang tadinya bila kamu saya tadi poin, nak pun nanti belum. Nah dia nggak tinggi berumah. Sakit mana terang dia sudah tadi. Dari mana tu nak? Siapa suka cari dia sini lagi? Ayah kata itu orang nak jika dia tahu ada, ibu nak sama dia pun lagi beritahu. Alhamdulillah. Ui ayah mengguruan, ayah mau kita bagi itu nanti lagi siwakan, nak minum kami maglai. Bikin. Oh mana arba nak? Ayah beli lagi ke asal di mana kan jadi kode. Oh, beda di mana tu? Lagi nanti sabab. Dia makan lainnya ilmu lagi kajian. Atau nabi ini nak kebukan tak bisa gini masih daftar. Tapi dia kayak dia adoi, adir kai akapan bisita. Nah tamu dan tamu ayam, aina adoi ayah bisita na only 3 days. 3 days oh. Nah so bisita, nah tu dia yang dia. Nah adna hadis dhaif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita riana idza dakhala al-muslim ala akhihi al-muslim wa dakhalat ma'ahu al-farahma wa al-barakah. So tahu dia yang kasih dibuat lagi. Yang bisita kakuan lagi. Muslim. Na usa ka pawamani walay na yung panik yan walay o yung yang walay na sang ibu berakat na usang ibu din
وغفر الله أهل ذلك البيت ولو كانت ذنوبهم أكثر من زبد البحر. Para kilasdaw, na ayakalay argo bisita, ang makasulid walay na, nawa na mabubuling walay, na rini na ang sira na wallah, sa apiyang panagtigula biyaya ni Sairan, na ayakadang niya na lagi dili aragan, lili akalugan, na sabab ko kaya kormatay ng kubisita, na nawan dusera na palit, kaya ito ng gulagutan. Dahil naman nakalian ng kubisita. Nah, pernah dari surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikena wa kataballahu li kulli luqmah. Oke mo tabi sitan na pagana ikan na. Dimakan walau di terila. Sobi yang alam mo kau pakakan ka. Hindi nakapanis na ka. Na umanis sa amin ama kalian. Umanis sa amin ama kalian na ayah atim pengabalasian atim Nabi dan lagi ubah kami naik haji abu dia umrah kak rima. Pada saat itu sahaja. Berapa dari mana kalian? Lagi kau dia umrah abu naik haji akhir mana sahaja. Nah isap mana riwayat nanti Nabi di kulli luqmah asrat fil jannah. Makaisa makani, makaisa makalinu. Na ayam ananina saktiman awalay asurga walay kusurga ke bumi agak. Oh, ini juga lah. Pemayannya misitar kan tu. Nabi gelap rumah. Naya bukan lebih api, orang manusia. Oh, mungkin apa kata ni ayam misitar kan muslim. Oh, ayam lebih api. Nadi ni udah berkuat. Oh, ayam anaknya ni dia ada taruh ayam misitar kan anak kurun. Apalagi mati lah. Asal dia berita dengan hari betul. Hati apa mah kamu betul sih kawan. Amin. Hati mah betul awalnya aku surga. Apa yang berarti kan? Nah kawan, apa yang muslim adib sirbe lagi muslim. Oh, ayat betul Usman sekali ayat betul na muslimul asi. Muslim abradusa. Uli na aksipta binutu aku pagandaan ka na kebaling kebuangan ng utabalasya. Awal. Aksipta binutu. Api pan Kristiyan na sumumur ka na ebe na kebuangan na sadapa. Paham sini ka? Adi so Muslim amanikar ka asara andi ko ta Kristiyan na sinubiling-biling na kepakai. Uli no na bumabubiling-biling na ada din kapiya. Adi Peter Nabi aso inged na talo apa benar asna mabubiling-biling at talo apa benar ya adu atalo apa benar ya bagi yang apa benar ya kana kemana gani ika dua apa benar ya ka na muslim ika talo apa benar ya kana atau nabi ini na dipagi gitu arman mabubiling-biling dua apa benar ya ka apa benar ya kana kemana gani ika dua apa benar ya kana seringan ada memang asasati mana kabelarian kaki aslikan dia. Lain mana kaki Kristian. Oh, nah dia nak kabelarian kerana Kristian itu asasati mana kabelarian kaki bagi dia lah. Nah mana kerana aku pakai kabelarian. Ada lagi kabelarian itu. Oh, nah. So Umar ibnul Khattab nam yakalay kaliku. Ayakalay kaliku Umar ibnul Khattab. Na ayah isa di panutun ng mga ulama. Na dia kaya sopak sa dunia na dia kungkiri. Hindi ka tahu nasumang. Oh. Nasumang ibn Khattab. Namanik ko na ide ko. Nanik ko. Nasumang na ibarat kaya nasumang. Nadi sila nibibiti area yung sulang mga tayo. Sila nibibiti area yung gusto. Aruman niya. Hindi ka tunat kaya sa umar. Na hindi ka makasunod. Assalamualaikum. 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 Napakasunod niyo at Umar. Napakasunod na niya kapakatin ng kubisita na sa Umar na tunin. Hindi siya yung Umar. Tunin sa Umar. O na, awa na yung sunod niya. Api ayat na bisita niya na marupata. Api ayat na bisita niya na libo. Api ayat na bisita niya na miskin, pobre. At tunin sa Umar. Nakins kami. Amirul Mukminin. At tunin
na tama sa dinutulo, tama sa dinutulo, na dinutulo pa, na muntulo bisita niya, na mampan, na muntulo Umar ibn al-Khattab, na niya kalawati kami. Ini pakai situ Umar ibn al-Khattab, ya Amir al-Mu'minin, ini yang alam yang sulit atau ini juga. Nah, tama dari makontu dari ka tunini. Tiga betul. Katigian, aswat tigian subisita. Nah, ayak anak yang iarga, nah subisita. Nah, saat sa apa pantang di dalam ikat si ikuanay. Dalam yang itu soalnya yang ada di dalam ikat tu. Berarti ada suaya kursi subuh. Nah, ayak ada dalam ikat kualenya. Nah, itu pulung ibu pada dia. Jadi dia kan itu pagawa, bersahabat dengan saya kursi. Nah, ayo mana nih? Nah, itu pulung ibu lagi kata buku. Nah, saya tidak pada argo bisita. Nah, ada jika pakas pada bisita. Nah, ulang mana mga malaikat na pada itu minit. Nah, benda bagiran mo. Akala argo bisita. Daw pamati mo meron mo piling. Na sa mga bisita, sa mga malaikat na tumingin dirisiran. Ngayon dia langsung ke bisita. Nasaan na mong dulo. Ikaw ba kayo? Nasaan ang question para iso? Ilan kami ako magbisita rin. Tinigil mo. Ibu dulu di dalam ilang mo. Sana ko kung hindi sinulod ko na. Anak maligtad ka. Nayaman na niya. Alam ko na matakan na pinutan ka. Hindi naman ang iyang intro. Ito po kasunod eh. Nagiyaw. Nasa kumamit nyo sa ito, niya ka na ada to mga Muslim, na ano hindi ka pakasunod na tuminin din. Na ayaw mo ba kung tagkita nung na basta aad na makasuldo bisita kualita na kailangan na maka. Ang tulong mo? Nagigita na tuminin ka no? Baka ka na tuminin. Nakakita sa media Manok Manila, ano yung kapasok nila na tuminig na bilog-bilog ano? Bilog-bilog na, astagfirullah na dito. Pero at napaikit, ginasto. Napanyakan ka makabod pa atin sa bayo na, napan mo atin yun. Naku ano to, prinay ako yung binamang gusto ko mga tao. Nagiti-dito sa mundo. Giti-dito sa mundo. Aba kasul dikuali at nabal kawali ang mga mahugas. Wala, kumagin nila ka na talay mo. Akawan niyo, ito na ikukuman na kasul dikuali ay awan. Naugas. At ano ito na ikukuman yan? Haram. Haram mo ba kasul dikuali ay ada ugas? Maga ka na marano sa mali kaya haram. Tingnan mo na yung gabi. Tingnan ka. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Haram mo. Tingnan Allah Ta'ala. Umakan musulit wala karena di mana. Atau di mana dia bukan latar dulu? Di bawah ini siapa dia? Nanawan ini siapa orang? Atau dia hukuman dia? Ini siapa orang? Atau dia hukuman dia? Di bawah haram, haram. Hatta ayat buka pakai sumur dekat timbul lautan atas tak niso dengan untuk kabubay ulay. Nama apa nama butuhkan ya? Isubah kau na wa tusallimu ala ahliha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana tu dia ambil? Yang dua. Assalamualaikum. Anda nak ibu nabi kiram kainnya dalam kata ama kata kamu kapan nak butuh? Nama kata lo kamu salat ada sunnah illa farji' mabri. Dia bela ta'awun. Ini sebenarnya
mamalintan. Mga turupa, pamaginaw ka na. Oy, naligira ko na kuminor niya ito na libre-libre ito po. Inuwan ko ba na mahalo siya? Oy. Ay, ba ito na malilig man ito ka, malilig man ito, di ko pala kayo, nililipid mo. Oh. Nililipid na, yun ang pala kayo. Pero niya rin, yun pala kayo. Na ayat pinakadiligan mo merano na imutak siugan lang yan. Dahil bumili ito kung ano, hindi makikimpin yan. Pinakahalang mo dito. Dito pa. Ano yung kamanitiyo pa sa mundo? Ha? O di, nabi yung mga sila na puro ba? Namulog yung mga kububi. O di, namulog yung kububi ko mama. Nabaga sila niya tili. Tiga rin parang di nakabot ako yung mga wala. Natingin na kakakuman ang kakapiyaw ka. Kakamatso mo mama. Nato na, baka makasububi at agamatso. Na di ba, kuya? So, yan nga lang yan, nabingin dito ni Kasiminan, nagyakan na na-aplik yung ano. Okay. Di na natawa, di tanto ka naligi ginawa yung mga taga-bato-bato, napilili na kasi naman. Di bulugan sugi ka, no? Siyempre. Ano pang pagkala dito, udah sa lagi di mga nata. Ada? Anak-anak ko kumam, ay po sa tanong. Ayakata mo sa kitab na tingin na idada ar-rajulu atiyapan yajibu ala sahibi baiti salasat asya'i. Wa yajibu ala baiti salasat asya'i. Naiman adna talti. Basta punisita ka, wanay, nakabukitan man na yung talo. Para di ka manusa. Oh. Para di ka manusa. Talo, timana, pangulaw na ang total amin ikuwalay. Hirap yung kasubigilan. Kapag yung pangulaw na ka, na najibu ala sa ilibay. Parang yan, ang yan isita may barat ilubugan dito ay daw. Rabo. Lumisita ko ka, huway. Alin, niya kapalikan ko. Naging niya kapalikan ko na, di ko pa kayo ibubuin ko na ilaw, bigyan niya tiruwa talo di mana. Yung video ko pa kayo. Pagkapagan niya ron na, anda yatakan na balintay la yutip. Ubang kapaliugatan ko, sumiyo ka, sumiyo na. Ito na yung ko ito, pakalibra na yung na, ito na example niya na. Ito na example niya. Ubaliw, paliugatan ko, ngayon ay karano sa linyang dululun. Ito na example niya, kaya mo na ibarata. Ito na ito niya. Wala, mga paliw, barat niya, nakapalikan na sa bisita, nakapalikan ko raw. Bilang luksa ko sa kopama. Anak Peter wakar kana bangkau palu getan suginya getan. Ito na yan. Ito na example niya. Dia nak berpikir dia, example dia. Ha? Kenapa ni kailangan ka dito? Ito natin. Upang ito natin na niya ka mong upamay ka din ng kahita. Nabili ka na kasi bata niya. Ha? Na-inaksip mo bata niya. Hindi na kapag hindi na pakabili ka niya ng mga bata niya yun. Na kadinorahin na. Ito niya napigil. Natin na betah ka sa dua karabo. Guru kamar besar. Gitu. Kalau dua abas kita udah. Nasana itu nabi yang kamu ini nak ada kan tutup sekarang. Nah anda kan tutup dua guru kamar besar. Nah ini kita udah bisa dari kita kita. Anda yang takkan dapat di mana yutiku. Ubang kapal yang betul punya di kertas binian. Ibarat na, alamin ni katapunok sa kuwatakan. Pwede nga ito mapakay kanina. Yung garawan tiri ko teksi hatakan na. Mahal kayo kuha na mahal. Nanamara tao to. Nakuan na niya sugat na kayo. Gusto mo direct to the point. Tama gusto mo so direct to the point. Kami kayo ba na napiyakalalaan ka? Natahin mo ba kami ang kanalang mabiyon? Kasabi ko na hindi ka na naman nakakapiyay na pagkakita mo na ginabato-bato na ito niya ito. Namin kami ito ganyan. Dugugan
naisin mo suwatan na ipag-iyon. Ano yung masa? Paano? Adi sa yung ito sunod dirgini kuna na dirgini luri. Dia kaya kakanya na piyan lang na niligta mo isa kaminyo. Ako isa kero pa. Ako sa kinala po siya. Naubang na nagpilugin na nasiya ito na misyo karatan mo. Tabi makipigil yan na yung kita. Yan na malupos. Ay, di ba kayo? Ako na, sayo dito. Ang yung mga pagawin. Ay naman nila, anda pamitipi mana yutiku. Ubang kapali ugatan kumiyani karena sudinian. Kaya. Oh, nakatawa niya kami kukuman ito na wajib. Wajib yusabu fa'iluhu wa yu'akimu tarkuhu. Ayat itu sa wajib. Ay bulalan na, wala sa kawan. Nakubili ay bulalan na, napagisiksa ko wala ka. Hindi ko na wajib mo. Na, bisita na kuma. Amin ako niya mga pasay. Ako na ikan mo wajib ukir kuwan. Naksu ini. Dati na anda yung kakinubu illa min halal. Nakuray mo na sarap. Isaw na ako ka. Nakubul ka pa makan na sa liyaginas. Pia ginakuman na miya titi ito sudah. Miya kasih semua benda. Na kaya makan yan na pagka na nagabibubugag yung mga nakakatawa mga piyamiligwika so away mo Pia, hindi ka katulad siya mo. Ay, diba ito? Nato na ba na ipulugog na anak kasoto na ubang kapag na sa miyawili na. Ano ba kayo? Nawajib mo kaya mo kung ano ito na wajib. Mas kumali yung rin pagkakas. Adi sa pagkakas anak yung na anak ang ginawa niya. Kami naman na nila mga pagkakas sa kami ang biyatiti. Yan yung kaya sino niya ito mga kajakam. Nagulong pa naman ng markuman anak yung dunia niya tiyan dia sudah pikiran na niya katek ko pikiran. Ay, kalau dia dulu. Ay, pitero kita na wajib. Ang ubang kapag na sa tao niya hindi ka niya. Di ba, Mili? Nadi ka, di na tao na mampu mga tao baka narungan haliakas mo. O nasa na lang hindi pagod. Nandito ba tayo? Ako ni ikatulong wajib buwanay apyalikan. Na ikatulong wajib na ayyahfad alayhi waktu salat. Basta lagi sita na pagkunan ng girawa kasi karakudin na tiyak ba nga din na simbaya. Naudin ko luto terwa na ibatan na rakakadito ng gudin. Ay barat ya, ino kami hiri barat ya kaya berpanika na nakisad na ribu. Aso ribu, apusad na ribu, nakapagay mataako niya ng wakto. Kaya na tayo tayo ipanikir na nakapmaritis. Ado ka ba niya ko? Ayaw mo naman niya na nagigagay mo ako purpis. Ito yung panikir ka. Di mo tayo ni pag-iberi wa martis na pinahatirin niya ko ako. Dahil na kami di panik. Hatiyan ba man? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, pero kaya pagdagyo, ayak, wajib ka. Tulad niya, nagisukan, ginawa, nasubihin ka sa'yo. Dati yung subihin na kuha na niya, beli ka doon, nasubihin, nakasigaran mo. Nauli mo matutama, na wajib mo. Ayusabu fa'iluhu, wala yu'ag tariku. Okay, saya tanong, dia kasadya, ano na yung wajib ko niya misita? Diba, wajib itu kopi yang isitaan. Nah, aku ni wajib kuliah ni. Tama kayo dulu deh. Tapi yang ada ikutan. Aku na wajib kuliah ni. Hakiman tu namiya kadang-kadang dengan kau pilih ku mangawanay. Akan dia uras akamping. Uras akamping. Aku ni wajib. Number one. Na ayat juisa. Basta pilih kakuali na diri na pagmumulong.
na upan kanuding ka sa mga kwarto, na sumungkapan sa tunang, na dumilaw kasepan, na haram ko dito mo pa. Karena dia sudatan, oh kakaknya, dia sudatan dengan betul-betul dia berkali, kuila di benak Isra lain, ada aja kau bisa pulang, ada wakbar, ada di pihak saya. Oh, stay kan naman. Stay na yan, ada betul-betul. Nah, sehingga dapat waktunya ada wakbar, ada di pihak saya. Nah, gitu tuh nah haram gitu pak. Itu tuh ada tentang autoriti kan ada bawa dah. Nah, ayah mau pakai pakainya, nah uteruan ya kan. Ini yang orang nak nak. Jadi dia pakainya. Udah sudah, begini dia orang udah di pabudus. Nanti dong itu juga. Dia pasti nak mau tutup. Setiap nian lagi semua. Nah, perintah yang udah latihan nak alih kita tu, nama-nama bangsa ni. Nah, ayah wajib kemudian dikualai, apa betul? Nah, ada apa yang autoriti beri bukan sini. Sudah. Apa yang penualai panggilannya? Walai pemayan, bina beri autoriti. Kalau pakaian, walai itu apa? Nabi itu pasti mana? Nah, bila terdam akar ke ibu pak, ambil ibu pak. Di, lalu dia dia. Nanti dia merana, nama dia yang bisita nama dia merana, lagi utama kata merana. Oh, ini dia berkiri kota. Oh, yang nasumnya tua. Oh, anak dia kata kasih ini pakai juga ada kau naik kaki. Dia berkiri baik dong. Dia berkiri baik. Nasumnya mau mengatur apa? Ada yang ambil kesalahan buku ya. Apa tu dia yang apa pun apa muka ama betul, tapi ini juga benar laksana gitu aja. Nah ini nanti kalau tua, mandi di dunia misi tak ada pun perlu. Itu, apa dia pihak ada baru ini matang apa dia pihak tua kasih ya tu, nak apa ubi kan? Nah semua dia masuk tahi sekali baru beli di semua ada dia benar. Nah ini ada kalau tua ayah di situ anak betul. Ati ini itu masih kita itu ini terkadang dia KPP, dia ini telepon mari tu kita dah si dunia adalah anak betul betul otak ini juga siapa. Gimana bolehnya? Nah baru mana nak kumbo? Abis aman tak kualai. Nah ayah wajib berkata apa betul juga. Nada abang tak autoriti abang tak berpasi Islam. Oke, mari mana betul? Yang ATP yang ada dalam bagi diri kita misalnya. Baik. Ikan dua awajib punya ikuanai. Na ayyarda bima quddima ilaihi. Digo niya dito ni no niya ni kana kailangan na takuri ko dito. Tabang ya mo aswata na kelaro. Nabigyan ka ng magatos. Anak kami susubri niya. Anak ko mambuking guru. Nagagyan man na subri ya mana. Dari kata, nanti aku tanya dengan magatos, nanti dikit-dikit gimana kamu? Waduh, apa? Dia gila, dia itu, dan bukan mampangan harapan. Aduh ya Allah, yang kayak menawat enak kali ini, aku amat pia. Bagi gaya tamu hati ini dia berenak ketak pangkau. Pakar sumber saja. Ini maka pada orang di dunia kalau nak sumber. Oh, nanti aku bakal beli nggak anak-anak sahabat. Ada lupi-lupi cuma gitu. Oh kan, so ada nama gitu ada buka mabutri. Oh ya buka penantu ke rumah itu ya Allah. Dia mau tapang dia tu dan dia berdiri. Ayah katanya dia itu nama gitu. Ada ni. Nah ayah pun wajib berkata. Nah ayah bima kuddima ilaihi. Sambil pada dia kan. Nah pasti dia mengaku maknya suasana. Apa berarti? Nah ini rasa mana yang itu soal. Apa bukan kasar 500? Tapi yang memerintahkan ini. Apa itu? Nah kamu kan kasar 500. Nah kenapa kalian ini dua kan? Sita. Kita potong ibunya.
Pero malilili pakai orang sa pidikan, nabigyan ako yun sa mga tos. O kaya surong gali, wala talong tos. O kaya. Pamada ko yung narita kay pananita ko. Api ang niya rapi. Lurus natin yung siya sa maran. Siya biya na lang siya. Ano man, hindi pata, kaya mamamara. Ami ako ang amapi. Nagito ko, ay yarda bima kuddima ilayhi. Wajib, kung yan ikwalay, asan sa may paladot ka. Na, ano nun? Aksi ka. Alalamat na ako. O. Ay mga kami nagipiripita. Ay niya maranaw, namarataw kung kailan na kurang mga pulas. Yan niya maranaw, namarataw upakita ka na. O. Bugi nga sa mga pulas, sa isa ka buso ka, di maito. Kami nga sa isa kasakot, iginan niya, dulu, di gudir. Ano man yung katulad ako. Kaya paano niya na, ano ba di, nasibig ka ito. Ang tunay ka ito, wajib kong yan ikuwala. Nakikilang ka siya yan ito. Nawala yung may rostan. Ano rin yung kapatano. Naayay ka ito, wajib. Naayay ka ulang mo inda kurutigi bilbaraka. Naamay ka kung kapiliw ka na wajib ka. Naamay ka piliw ka na liw ka penuh. Penuh. Tapi kami ada punya begini, kedua bukan berarti. Oh, ada punya begini, kedua kok tidak boleh. Ini kedua lah. Nah itu kan dia juga begini, dia punya laki, apa dia ya tu ya Allah. Rizki enggak. Nah sebab sakit dulu-duluan. Oi, nak buruk kan. Ya Allah rizki enggak. Dia kayak mengawal tak yang tetap masuk tamu kurega kita. Lagi pernah dia lah. Nah atau lagi betul besar. Nagbuki ka guguguguguwi. Oy, lagi umak kabalikan, nagmapan ng kusulang watakan ng yatin. Kapala na video. Kaya video, udah kan dua. Dah, istri ada. Emang lagi, dia perhatian nyo. Nabesta ini subuh agung na naagdaan kaya. Nakikatanya. Pamorsan, naman niya katasawa siya na kaya. Nabunda ko niya na bisa oras. Oh, na ako na bini. Napuni na ko Allah udala. Agar kaya dia terkadang di pamangga uang itu ilmu na palak-palid na hindi tatak ko mga puso iwami na niyo ya. Akasabukan sa ipakasurgatan mo na ikatuong tanong kakatuong na tanong kamapian tanong sa dunia na kamapian tanong sa along na mauli na imanto na sa hanap ng imam ako na nagkuem na niyan na ako na narapan tanong ko Allah ako bang litanong ko Allah ang tanong niya na wikalimong tanong niyan nagusanan niya nakapulang niya niya po Allah makambarakat ng Allah saging kaya mga buhat alika di Junaida agir kaya mana niya nakapilimu-limu tinong ayaw piyo na inutan o ketimo-timo saging kaya berpayan ayaw piyo napakaligatan ng sumangwatan niya kaya mana niya napakambarakat ng kira ng Allah bukan nasugal ng kira na mapiyan kaya mana lagi kaya mga nuksiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina